Umunsi wa karindwi wa shampiyona y'igihugu y'Abongereza wasize ekipe ya Arsenal ifite amanota agera kuri 16 iyoboye shampiyona y'igihugu y'Abongereza, irusha inota rimwe gusa ekipe ya Liverpool de Corks. Hanyuma muri iyi weekend tariki 18 nyuma y'igihe kitari gito shampiyona ihagaze ndetse n'aba shampiyona ku bihugu bitandukanye kuri isi ahagaze kubera ama ekipe y'ibihugu yari gukina imikino itandukanye yo gushaka tishye kujya mu gikombe cy'isi. Iyi shampiyona rero muri weekend iraza kuba iragarukana na ekipe ya Nottingham Forest ku munsi w'ejo ku isaha 7:30 izaba ikina ekipe ya Chelsea, hanyuma ekipe ya Brighton and Hove Albion ikina ekipe ya Newcastle, hanyuma ekipe ya Burnley ikina ekipe ya Leeds United, ekipe ya Crystal Palace izaba ikina ekipe ya Bournemouth, mu gihe ekipe ya Manchester City izaba ikina ekipe ya Everton, ekipe ya Sunderland izaba ikina ekipe ya Wolverhampton Wanderers, mu gihe ekipe ya Fulham izaba ikina ekipe ya Arsenal, hanyuma ekipe ya Tottenham Hotspur izaba ikina na ekipe ya Aston Villa. Ubwo ni ku munsi wo ku cyumweru twamaze kwinjira, ni match ikomeye cyane, match ebyiri zikomeye cyane. Ekipe ya Tottenham Hotspur izaba ikina ekipe ya Aston Villa, mu gihe ekipe ya Liverpool match y'umuriro izaba ikina ekipe ya Manchester United. Ku munsi wo kuwa mbere ubwo ni match ya nyuma kuri uyu munsi wa munani, ekipe ya West Ham United izakina ekipe ya Brentford. Hanyuma twitege ibintu bikomeye cyane kuri iki muri iyi shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Ubwo ndavuga by'umwihariko kuri uyu munsi wa munani. Uyu munsi wa munani uzasiga byinshi. Hanyuma reka twihute kuri statistics z'amakipe ndetse n'abakinnyi ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abakinnyi bafite ibitego byinshi muri shampiyona yitwa Erling Brot Haaland, ikipe ya Manchester City, afite ibitego bigera ku 9, niwe uyoboye abandi ni mu mikino 7 bamaze gukina. Mu gihe ku mwanya wa kabiri yitwa Antoine Semenyo, umukinnyi kabisa nawe ukomeye cyane kina ekipe ya Bournemouth, mu gihe akurikiwe n'uwitwa Igor Thiago ndetse n'uwitwa Jordan Anthony, umwe akina Brentford Thiago, hanyuma witwa Jordan Anthony akina ekipe ya Burnley. Hanyuma amaze gutanga imipira ivamo ibitego myinshi yitwa Mohamed Kudus kina ekipe ya Tottenham, amaze gutanga assist enye, mu gihe azinganye n'uwitwa Jack Grealish ekipe ya Everton, nawe amaze gutanga assist zigera kuri enye. Hanyuma ngira ngo turebe gato kabisa. Hanyuma muri ekipe ama ekipe yamaze gutsinda ibitego byinshi ubundi nk'ibisanzwe ni ekipe ya Manchester City, ifite umukinnyi wayo uyoboye yitwa Erling Brot Haaland. Ekipe ya Manchester City imaze gutsinda ibitego 15, ubwo harimo ibitego 9 bya Erling Brot Haaland, mu gihe ekipe ya Arsenal nayo iri ku mwanya wa kabiri, ikaba ari nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona, ifite ibitego 14, igakukirwa na Chelsea ifite 13 ndetse na Tottenham Hotspur ndetse na Liverpool, mu gihe hafi aho haza ekipe ya Bournemouth. Hanyuma ama ekipe ari ku mwanya wa nyuma, mu ekipe afite ibitego biki ni ekipe katurebe kabisa, ni ekipe ihe right. Okay, ntago ndi kubibona neza cyane ariko ngira ngo nubundi reka turebe tebo uko imeze, murahita mugira gute, murahita mubyibwira n'amakipe afite amanota cyangwa se ibitego biki. Hanyuma nkuko nari nabivuze, iyi shampiyona cyangwa se uyu munsi wa karindwi wasize ekipe ya Arsenal iyoboye iyi shampiyona cyangwa se urutonde ry'agateganyo n'amanota yayo 16, irusha gusa inota rimwe ekipe ya Liverpool. Hanyuma ekipe ya Tottenham Hotspur ikaza ku mwanya wa 3 na 18 inganya na ekipe ya Bournemouth, mu gihe ku mwanya wa 5 ekipe ya Manchester City nayo ikurikirwa na Crystal Palace, hakaza Chelsea, Everton, Sunderland, Manchester United, Newcastle, Brighton, Hove Albion, Aston Villa, Fulham, Leeds United, Brentford, Nottingham Forest kwa 17. Hanyuma eshatu za nyuma ni Burnley, West Ham United ndetse na Wolverhampton Wanderers. Nuko nguko rero byifashe. Ngira ngo tubararikira gukurikira amakuru ndetse nibiganiro kuri shampiyona kuri chaîne STOREROOM TV kama dawa. Ukore subscribe niba ubwa mbere uhageze, hanyuma niba wari uhasanzwe ukore kuri like ndetse ufunguye n'akazogera kugira ngo ujye ubasha kwiyumvira amakuru meza nk'aya right. Hanyuma nkuko bisanzwe reka mbasezeye ngira nti God bless you, over blessing for you. Hanyuma From stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment.